در جهان معاصر نقش اینترنت و سامانه‌ها خیلی نظررس است. در تاجیکستان که دعوای همقدم زمان بودن را می‌کند و هم چند سال است که از حکومت الکترونی زیاد می‌گویند، در این موضوع پیشرفت چندانی ندارد. به ویژه نهادهای دولتی که اکثراً به سامانه‌های رسمی خود اعتبار جدی نمی‌دهند. قسم از این سایت‌ها ماه‌ها و حتی سال‌ها مطلب نوی را ندیدند. امروز چشمانداز به برخی از این سامانه‌ها خواهیم داشت. www.customs.tj سامانه خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. این سامانه سه بخش اصلی دارد: صحیفه اساسی، راهنما و علاقه متقابله. وقتی صحیفه اساسی را باز میکنید، مطلب‌هایی را میبینید که با حروف تاجیکی در جنگند. بر علاوه متن‌ها بی ربط و نظام نشر شدند. این سامانه قاعده‌های املای زبان تاجیکی را هم رعایت نمی‌کند. اگر به بخش راهنما وارد می شوید، زیر نام درباره خدمات گمرک حکومت جمهوری تاجیکستان فهرست دور و درازی را می بینید که با حرف‌های کوچک نوشته شده است. در قطار دوم گوشه شخصان رهبری کننده است. بالای آن انگشت میزنید و با روسی نوشته شده: ببخشید، برای ورود به این صحیفه حق لازم را ندارید. شما باید ثبت نام شوید. در بخش ریاست هم همین پاسخ را خواهید گرفت. وقتی روی عاید نتیجه های فعالیت خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ناخن میزنید تا از فعالیت این نهاد آگاه بشوید، معلومات نیم ساله اول سال 2009 پیشنهاد میگردد. در بخش سوال و جواب میخوانیم: سوال ها حالا قبول نشده است. در نگارستان و لایحه ها باشد، شما را صحیفه تاپ تازه انتظار است. سامانه زبان های روسی و انگلیسی هم دارد که از بخش تاجیکی برتریت بیشتری ندارند. جای یادآوری است خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را از 30 نوامبر سال 2013 رستم امامعلی، پسر کلان رئیس جمهور تاجیکستان رهبری میکند. www.minews.tj سامانه وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان. در صحیفه تاجیکی سامانه خبرهای روسی بیشتر میدانداری میکنند. در بخش اطلاعات عمومی هیچ معلوماتی را نمیتوانید پیدا کنید. بخش رهبریت در کارکرد فنی بوده است و معلوم نیست که از کی در این حالت قرار دارد و چقدر وقت دیگر کارکرد می شود. از بیشتری بخش‌های دیگری سامانه هم همین پاسخ را میگیرید. در بخش قانونگذاری جمهوری تاجیکستان سرقانون و کودکس ها را تنها با زبان روسی می‌یابید. بخش‌های قانون‌های کانستیتوسیونی و قانون‌ها همچنین در حال کارکرد بودند. سامانه مذکور بخش هم با نام علاقه بازپس دارد. حالا رهبری وزارت عدلیه تاجیکستان را رستم مینگلیف که در گذشته به حیث معاون وزیر کار میکرد بر عهده دارد. www.mwa.tj سامانه وزارت ملیاراسیا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان. حالا تاجیکستان رسما چنین وزارت ندارد. 19 نوامبر سال 2013 امامعلی رحمان پرزیدنت کشور با یک فرمان این وزارت را برهم داده وظیفه‌هایش را به اختیار وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان گذاشت، اما سامانه آن تاکنون باز می شود. از ماه مارس سال 2010 در سمت رهبر این وزارت رحمت باباکلانوف می نشست. www.health.tj سامانه وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان. این وزارت با فرمان رئیس جمهور از 19 نوامبر سال 2013 نامش را به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تبدیل داد. در سامانه باشد هنوز هم با اسم قبلی نوشته شده است، اما در خبرهای نشر کرده سایت آن درست می باشد.
از 26 январи соли 2008 курсии рақами 1 вазорати мазкур дар ихтиёри Нусратулло Салимов ҳоло Нусратулло Файзулло қарор дорад. www.minenergoprom.tg сомонаи вазорати энергетика ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон. ин ниҳод ҳоло расман вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ном дорад. ба назар мерасад баъди тағйири ном масъулини сайт ба он таваҷҷӯҳе накарданд, зеро охирин хабари сомона моҳи декабри соли сипаришуда нашр гардидааст. аз моҳи декабри соли 2006 курсии рақами 1 ин вазорат дар ихтиёри Гул Шералӣ қарор дошт, аммо 21 ноябри соли 2013 бо як фармони президент аз вазифа озод карда шуд. ва боз ҳам дар ҳамин маврид www.mehnat.tg сомонаи вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон. эмомалӣ раҳмон моҳи ноябр вақте фармони такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии тоҷикистонро имзо кард, ин ниҳодро ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон табдил дод. аммо тавре мебинем дар шиносномаи сомона он ҳанӯз дар шакли қаблӣ аст, дар ҳоле ки дар дохили матнҳо номи он дуруст навишта шудааст. ва боз ба шиносномаи сомона таваҷҷӯҳ намоед. вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонаш дар боло навишта шудааст. сумангул тағоева ки дар гузашта раиси кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати тоҷикистон буд, баъд аз анҷоми интихоботи президентии моҳи ноябр вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон шуд. www.yoz.tg сомонаи кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. боз як сомонае ки ба мушкили ҳуруфи тоҷикӣ ва бидуни матн будани бахшҳояш гирифтор аст. раҳбарии ин кумита бардӯши Маликшо Неъматов мебошад. www.standard.tg сомонаи агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ё Тоҷик Стандарт. ин сомона ҳам гӯё барои зебо кардани тарҳи сайт бахшҳои зиёдеро қатор овардааст. бештари ин саҳифаҳо холӣ ва бидуни матлабанд. www.kanstcard.tg сомонаи суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон. мушкили ҳуруфи тоҷикиро дар ин сомона ҳам мебинем. www.meteo.tg сомонаи муассисаи давлатии обу ҳавосанҷии ҷумҳурии тоҷикистон. ин сомона ҳам мисли бештари торнамоҳое ки пештар гуфтем бахшҳои зиёде дорад ки дар он матлабе нест. аслан сомонаҳои марбут ба вазъи дамои ҳаво имрӯз аз сербинандаҳоянд, аммо сомонаи мавриди назари мо ба қатори онҳо шомил намешавад, чун ҳам аз нигоҳи тарҳ ва ҳам аз ҷиҳати нав шудани хабару навидҳо хеле пассив аст. дар қатори бахшҳои зиёд ва бидуни матн гӯшаи гимни хадамоти обуҳавошиносиро мебинед. ҳар нафар мехоҳад бидонад ки он чӣ гуна аст, аммо вақте ба ин гӯша нохун мезанед, боз ҳам навиштаи ошно шуморо пешвоз мегирад. саҳифа дар ҳоли коркард қарор дорад. ва аз ҳама аҷибаш ин аст ки дар сомонаи мазкур наметавонед ба вазъи дамои ҳаво ошно бишавед. дар ду нуқта ки навиштаи пешгӯии обу ҳаво аст, ба дарёфти маълумоте муваффақ намегардед.